lada ka Hamas kapelaj i karwingun ki hostage ki barang im nopo Gaza ka ceasefire ne ka tingnya sing ASEAN kanong biang breng ka Hamas bat kari Israel nagaleng Egypt bat kari US ro kala persang karbala ban pensange biang ya katma apreng gini arleng mamla kata kalong namun tak katinya kran namun tak ketiga tma jingni arliang hapo Kairo Hamas kelong bahkan pelaj ya hostage tang lada ke Israel ke kungu lanekan priang ya kacing ajing mut jongka kata kalong ban pelaj luno lane ban pelaj ya sibun mut kinong Palestine kibla saset koi di hapo kari Israel nagaleng kari Israel pan kaklem reply alor ketika mentah dari nagaleng ke Israel kelong lada pikwa beng ya ceasefire ne kacing ya ASEAN kida ban pelaj luno ya kiti karbingun di hostage birang im kibasa po Gaza nagaleng dari US bagari Egypt kikermen bagi dileken napo ka Hamas kinpoy kajingnya kran napo Kairo kanong ba jong dari Egypt namta kajingnya kran bat kari Israel bat kiti artileri ber Hamas namta ka ceasefire lane kajingnya sing ASEAN nagaleng dari US la promise lane kalkular ya kati kasing Hamas bahkan pensnut ulang ya ke Israel bakadai banwan banekran namun tapan penkut no ya katma nagaleng kari Israel kala diman nagatika sengleno ban pelat edu karbingun di hostage kibarang im namun ta ban penkut no ya katma dari nagaleng ka Hamas pan kalong ban pelat tang sadngun balada kajing kran na preng gini arleng mamla kasiso nagaleng ka Hamas kalong bukan pelat hati arbenta ya kiti hostage pat ka Hamas labu ro ya kajing dawa na Israel baka Israel kadang pelat no mardor ilat jingrap keban poi supo Gaza kata nadu kidawai desin kabam kadi kijan gine pat iwi pat inun kam nam ta kinang susnong supo Gaza bat nagaleng gari Israel pat kanang am ya kajing pun pai nagaleng kasenglan Hamas bat kumno kan sengap na em ya kajing trua kajong gari Israel ya kasenglan Hamas bak Hamas kan pelat no ya kiti katwingun di hostage kibarang im napo Gaza katba kat kumuk khubor lek report naga Ynet News hakas ngit blay kelong baka Israel kanang up ya respon na kajing jubam naga tiga sengleno ban pelaj ya kendai lani sipungun di hostage kibarang im kibasa po Gaza kata kentup yu Edan Alexander ubade unong US ubasa po Israel lingba kati report naga tiga Ynet News laong ba kajing diman dengan Israel na karwingon la penhiarno na khandai chaka sipho namar hakis sajjan dengan tewul dem la diman plaj bet kati khatwingon pakat kum kati ka Ynet News kum report na kati news laong ba kar US ru kala pular di Hamas balara Hamas kamenjur ban pelan kata prangut sajrong di hostage nagaleng kari US ru kan krenlam nom ta kari Israel lani ya kari Israel bagadai ban penkut no lane ban sangit no ya kana katma kabrang ya ta ngenenge ap yu pat kubor hato ka Hamas kan kongu na em ya kana kajingkwa jong kari Israel bat kajing gentu nagaleng kari US bat ka Israel kan plat em ye kodi nong Palestine la katma pengini arang mamla kan sangit biang lane kan ya kaman subscribe ya kana ka channel bat la banyak snyo on la ban mi su ye wi pat kubor Kublai Sibur.